Siyalamukela kuNtepe-Manama Community Radio ibizwa ngosiphathisiwe Ncube. Namhlanje sihlangana lezakhamizi zemaphandleni angezansi kwedolobho laseGwanda. Lezi zakhamuzi zichaza ukuba isimo se-COVID-19 asizange ngenxa kuphela, kodwa sibanikeze ithuba lokuba basebenze kabanzi emasimini baba lesivuno esihle. Sizathi-ke sizwe kabanzi izakhamuzi ezimbalwa zilandisa ngesivuno sazo esihle abasithayelele lonyaka lapho kungesikhathi se-lockdown. Mina ngisenzeni Dube, ngihlala khona apha ngesakhamuzi sakhona phe number 8. So ngesikhathi se-COVID mina ngizange ngikubone konke lokho, mina ngangizihlalele emasimini nami, ngizilimela, ngisebenza emasimini nami. So i-COVID noma kade beyikhuluma kade ngifonguzwa ngabantu ngcenye emfuleni. So kade simvela chwesa idobi lami ngamazamba nami kade ngalima emasimini ngiyasebenza, noma kade besithi COVID mina ngihlala emasimini vela ngikubonanga. Yikho ngibuya kade sekhaya abantu bangibona kade. Isivuno sami sibili njengamazambani, indumba, indlubu, hayi ngiphumela kho sibili okunengi, angabhuli kodwa amabele amanye atota kodwa awona lawa asale kutoteni ngilawo angabhuli asengalanini, kodwa ngiyabona ukuthi okokudla kwami kuzandonisa isikhathi eside ngoba ngizaze ngilime sihle. Mina ngingumlimi othiwa nguphethe Mguni, Mrs Nyathi, olima ihlala esigabeni sakomagaya ku-Ward 17. Isikhathi se-COVID ngibona ingani mina simphathe kahle kakhulu ngoba ngenxa yokungahambahambi lokho ngiyenelisile ukulima emasimini ami ngesikhathi sami, ngathola isivuno esihle kakhulu engibonayo ukuthi sibili singangifikisa kumnyaka ozayo. Ngilime amabele, ngalima inyawuthi, ngalima umumbu, ngalima amazambane, ngalima indlubu. Konke lokho ngiyakubona ukuthi kungangifikisa kusizini ebuyayo. So isikhathi se-COVID kimi ngokuhlala phansi lokho asizange sake sangiphatha kabi ngoba labo baba bebesibakhona, ubaba besibakhona isikhathi esiningi naye engincedisa kwenza isivuno sethu saba phezulu kakhulu ukudlula ngesikhathi kungela COVID. Yikho kakhulu engunanzelele ngesikhathi se-COVID ngempilweni yami. Ngingusitholakele Ndlovu, ngisuka eSiboza, ngasisuka ngisiya kumzakhe kamama eThakariyawa. Sisiyancedisana ukulima nokuvuna, savuna sabhula. Ngesikhathi se-COVID abantu besithi kunzima ukusebenza emasimini, besithi nasathatha amandla ethu sabeka ngabe esikhathini sokuthi siyelima emasimini sisebenzele imuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi sasesithola ayi-36 amabele kuhlangana konke lomumbu. So isivuno lesi asisithengisi ngesokuthi sidle lembuli ekhaya. Siyabonga abalandeli beNtepe-Manama Community Radio. Uhlelo lwethu lwamhlanje luphelela lapha. Siyalixwayisa njalo ukuba liqhubeke lilandela imilayo ye-COVID-19. Ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kuqala ngami, ngawe, ngathi sonke.